valles, el Berrozábal. Es un tema muy importante como lugar de memoria. Se sitúa aquí, más o menos, el sitio, etcétera, etcétera. Pero es un lugar de memoria que tiene muchas ramificaciones y mucho valor, ¿no? Aparece en la chanson de Roland, pertenece al ámbito de los debates históricos, está totalmente desfigurado y tal. Y bueno, ahí hay un gran tema de debate, como lugar de memoria, un referente que no solo es de aquí, además, que es de todo el país, de toda Euskal Herria, de Baskonia y del Reino de Navarra. No hay que olvidar que de alguna manera de esas batallas, porque no fue una, fueron por lo menos 3, de ahí emerge el Reino de Pamplona, precisamente por haber conseguido vencer en esas batallas, se instaura el Reino de Pamplona, que luego se convertirá en el Reino de Navarra. Lo que sí vengo a decir es, Xabier Irujo es un especialista en este tema, sabe mucho. Yo le he escuchado una conferencia y bueno, es abrumadora por todo lo que ha trabajado y todo lo que ha investigado, pero hoy específicamente no va a trabajar eso, o sea, no va a desarrollar lo que es el lugar de memoria en sí con sus datos y con su relato, sino que más que nada eso, trabaja como lugar de memoria, esa reflexión sobre el significado y sobre, de alguna manera, sobre el conflicto, el debate, porque en definitiva todas estas memorias, que es uno de los rasgos que no hemos comentado, están en conflicto. Lo que decíamos al principio, de que hay una historia oficial y vienen las historias parciales, las historias de los pueblos desaparecidos, de los vencidos, de los derrotados, o de las minorías, como pueden ser los gays o las mujeres, los homosexuales, etcétera, y tal, que vienen a reivindicar. Estamos siempre en un terreno de conflicto. Va a explicar eso, lo vais a ver, está muy claro, es súper interesante, pero no olvidemos que, aparte, Xabier Irujo tiene un libro sobre esto y yo creo que es quien más ha investigado y quien mejor conoce el tema. De todas formas, vamos a ver lo que nos dice, y si queréis luego, si tenemos un minuto, no hay problema de tiempo en este caso, porque es breve, son unos 10 minutos, si queréis luego comentamos, pero si no, le damos paso a la siguiente. Venga. Kaixo lagunak, gaur etorri gara hona hitz egitera Errozabal buruz. Errozabal ikur gisa, Euskal Herriko historiako ikur gisa, Euskal Herriko kulturaren ikur gisa. Zazpi sortzi izugarrizko gertakizun historikoa da Euskal Herriko historian arrazoi askorengatik. Markatu zuen 8. mendea eta badago historia bat aurretik eta gero. Ondorioak asko izan ziren. Garai hartako Europako ejertzitorik handienari egin zion aurre, Baskoniak, eta indar gutxiagokin ere bazen lortu zuten ejertzito hura gainditzea. Eta horren ondorio zuzenez, Iruñeko erresuma osatu zen. Hain zuzen ere, ezaguna da 778ko batalla, baina berez 3 izan ziren, 812an da 824an ere borrokatu zirenan baskoiak, euskaldunak, eta 3etan garaile atera ziren, baten beste nagusik lehenengo eta 3. guda horietan, eta bai lehenengo gudan Eneko borrokatu zena, zein bere semea Eneko Aritza, bihurtuko dira lehenengo Iruñeko buruzagi eta gero Nafarroako erresumaren jatorri den Iruñeko erresumako lehenengo errege. Bai, kasu honetan Aritza, Eneko Aritza, Enekoitz, berez Eneko nagusiaren semea. Hori guztiak badugu garrantzia handia noski Euskal Herriko historian eta horrek adierazten du zein garrantzizkoa den gertakizun hau. Era berean baditu beste ondorio asko. Baina nagusiki eta ondorio historikoen gainetik honek erakusten ditu gauza asko. Nolabait esateko imperialismoaren aurrean, handikeriaren aurrean, gerra zaletasunaren aurrean, herri txiki bat nola paratu zen, bakegintzan, eta euren nortasuna eta gizatiarrak diren balioak nolabait esateko defendatzen. Asko zindar gutxiagokin eta garaile ateraz. Hori da, azkenean guzti hau ikur bilakatzen duen ideia nagusiek. Baina, hortik aurrera, ere esan behar eta azpimarratu behar
ikur dela ez bakarrik honengatik, baizik eta ordutik hona gertatu denarengatik. Jose Moretek esan zuen bezala, Nafarroako Erresumako lehenengo kronistak esan bezala, Nafarroako historia gaztelan edo ibiltzen ziren garai hartako historia gileen eskutan, beste Juan de Marianaren eskutan, desbirtuatu bat zegoen. Eta bazeudela horretarako arrazoia handia. Eta hala da, hau da, estatu gabeko historia edo herri baten historia eta estatudun herri baten historia eta memoria eta ikurrak ez dira berdin lantzen, hori bakigu. Eta kasu honetan oso garbi adierazten da. Hau da, zer egiten du historia honek, gertakizun historiko honek zer du ikur bilakatzeko begiratzen bali badugu, ikusten dugu horiek direla Juan de Mariana hasita baino gerora, ere beste historiagile batzuk saiesten edo txikitzen edo ezabatzen saiatu diren auziak, ez? Besteak beste, izena bera. Errozabal ez da inoiz atera, izen hori nahiko berria da, toponimoa historiografikoki erabilia, edo Reaga, berriak dira. Tradizionalki beti referentzien da Roncesvallesera. Euskaraz esaten dugu izena duena izena baduela, eta kasu honetan izena kenduz, edo ezabatuz, edo aldatuz, historiare alda daiteken. Hori da ataria, nola baita esateko, lehen ataria guzti hau gero aldatzeko. Baina besteak beste, gertakizunaren izana bera ere zalantzan jarri da, eta egile askoren arabera, ura etzan guda bat izan, oda, Errozabalko guda etzen, euren arabera guda izan, baizik eta gatazkatxoa edo eskaramuza bat. Besteak beste, naiz eta iturri frankoek zertamenitza erabili, oda, guda, hauek itzultzen dute belitatio balit bezala, eta itzuri ez da agertzen iturrietan, alegia eskaramuza edo erratxoa. Bueno, horrela jarraituz edo hildo honetan jarraituz, egile batzuk inkluso ezabatu egin dituzte Euskaldunak gudatik, eta adierazi dute ura izan zala frankoen eta musulmanen arteko gatazka. Euskaldunak bertan ez zirela. Aski da ikustea Errozabal non dagoen kokatua Euskal Herrian ikusteko hori oso arrarba dela. Hau da, Euskal Herriko bihotzan, garai hartako Baskoniako bihotzan gertatutako gertakizun historiko batean Euskaldunek, garai hartako Euskaldunak, oda Baskoiak, parte hartu ez izatea nahiko arraroa da. Garatu guztiz ere, mantentzen da, eta horretan indarra handia egin da historiografia espainoletik edo frantsesetik ere bai. Eta horri jarraikin, batzuk adierazi dute inkluso, guda hori ez zela Errozabalen gertatu. Baizik eta Jaka inguruan. Hori Ubietok defendatu du, besteak beste, eta ez da bakarra. Juan de Marianak jarri zuen batalla horretan, guda horretan, Bernardo del Carpio, delako pertsonai mitologikoa, eta abar luze bat. Beste gile batzuk, lotxa pizkatxo bat gehiagorekin adierazi dute ez guda etzela Errozabalen gertatu, edo ez zirela Euskaldunik izan guda horretan, baizik eta saiatu dira gertakizuna txikitzen, nola baita esateko, esaten Euskaldunek eraso entzuten Karlomagno ejertzituaren atzekaldea bakarrik, eta hori entzutela sakanetatik harriek botatzen. Zenoski, ez ziren gai guda aurrez aurre egiteko. Hori guztia dokumentuen kontra doa, ditugun iturri historiko guztien eta ekarpen arkeologiko guztien kontra, eta gutxika historia saiatzen ari gara berrera ikitzen. Baina hori da gatazka, berrera iki egin behar dela Euskal Herriko ikur historiko hauek, eta hori ez da gertatzen noski estatudun herrien historiarekin. Azkenean, honen guztiaren ondorioa zera da, gure historia ikertu behar dugula, ikasi behar dugula, egin behar dugula modu zientifiko baten, iturrietan eta ondare arkeologikoa kontutan izan da, iturrietan oinarrituta eta ondare arkeologikoa kontutan izan da,
eta saiatu historiografia zientifiko bat eratzen, eta hori herriratzen, hori zabaltzen, mezu hori zabaltzen, jendeak herriak, azkenean gure historia ikas dadin. Hori da, besteak beste, esan bezala, Jose Moretek esandakoa orain ja 400 bat urte, ez da ideia berria. Baina, behin eta berriro, errepikatu behar da. Gernika, beste ikurra handi bat, bombatu zuten, Frankoren agintez, horrexegatik Gernika simboloa zelako. Orduan, Euskal Herriko ikurdan edo zein ondare material bat, edo ondare ideologiko memorialistikoa horre gongo da. Beti momentu horretan, ez estatua edo txikitua izateko kokapenean. Eta bukatzeko esango nuke, honek guztiak noski baduela materializazio bat, Errozabalera joaten den edo nor ikusiko du nola Ibainetan Errolanen omenean dagoela harria jarrita, monolitua, eta monolituaren ondoan Carlos Erregari dedikatutako kapera. Luzaideri izen aldatu zitzaian, eta Carlos deitu zaio mendeetan Carlosen ibarra. Eta horregan bertan Errolani dedikatutako beste monumentu bat egon da orain gutxi arte. Izan ere, Errozabalen, hain zuzen ere, kasu honetan horregan bertan, baskoien omenean dugun oroigarri bakarra da, bertan 1978an jarritako monumentua da. Horreagako kolegiataren parean, belardietan kokatutakoa. Beste guztia, bertan hil ziren lurroiek konkistatzen saiatzen ari ziren pertsona horien omenean. Hori oso arraroa da, oso gutxitan gertatzen da, toki batean ejertzito konkistatzaile bati eta are gehiago, porrota egindako ejertzito menperatzaile bati dedikatutako monumentu bat izatea, 4-5 monumentu eta izenak toponimia aldatzea hori are eta arraroagoa. Baina, horre guztiak badu azalpena eta da, herri estatu gabeko herri baten memoria lan askoz gehiagorekin landu behar dela. Eta hori da, esan beharrekoa, nik uste mila esker gonbidatzeagatik eta aurrekora arte. Bueno, egia esan... Bai, orain bai? Ez. Teoria, bai. Ez, ikusi duzuenez, hau izan daiteke jardunaldi honen ardatza, ez? Hor argumentatzen da, gutxi gora bera esan duguna, ez? Memoria tokien edo lekuen gaian edo kontestuan, hor dago, eredu edo adibide garbia, ez? Olako referente garbi bat, horregako batalla, oso dokumentatuta egon dena literatura mailan, dokumentotan ere bai, kroniketan eta hori, eta ze gatazka, ze simbologia dagoen eta hori ez. Bueno, interesantea da, baina ematen digu pista bestelako gaiak jorratzeko, ez dakit batek zeo zer esan nahi duen, ze nik ezin dut Xabierrek esango lukeena argumentatu edo hori, ez daukagu bera, baina nahiko garbi. Eskerrik asko, zorritzarrez erderaz, hitz egiten ezin dut. Simplemente una nota que la mayoría probablemente conoceréis al respecto, y es que todo el trabajo de Xavier Irujo está, según él, ya escrito, pero no editado, pero van a suponer unas 1000 páginas. Os lo comento para que si alguno no lo sabéis y para los demás recordarlo. No sabe todavía si se lo publicará
la Universidad de Reno o será el CAR que fundaron su aita y su tío y demás en Argentina. No sabe todavía y tiene que dar los últimos toques, pero seguro que el librito ese que ha comentado Ángel Recalde ahora, que es una preciosidad, pero no es más que un pequeño resumen y un adelanto del libro gordo, que va a tener unas 1000 páginas, me dijo a mí Xavier. Os lo recuerdo simplemente para que estéis atentos, porque yo creo que va a ser una obra mítica, un hito histórico en la investigación histórica. Bueno, nahi baduzue, bai. Inork beste zerbait esan nahi ez badu, ni behintzat unkituta gelditu naiz, ze ondo, ze garbi esplikatu duen, botereak buelta nola ematen duen historiari, beti galtzaileak berdina gera, euskaldunak, eta benetan zoragarria iruditu zait esplikazioa. Laburra, konkretoa, garbia. Beste islariak bukatzen dutean txalo bat egiten diogu, eta ni Xabier Gontzako eskatuko nuke txalo bero handia beretzako, egingo nuke. Bueno, besterik ez bada, hurrengoa, Pello Iraizoz. Pello aurkeztuko dizuet. Bera Nabarraldeko kidea da. Gainera, estelak egiten eskarmentua duen eskultorea ere bada, besteak beste hemengo hilerrian, Auritz Burgetekoan. Eta historialaria eta ondarearen defentsarako herritarren ekimeneko kidea ere bada. Orain, gaztelaniaz, Pello Iriarte es miembro de Nabarralde. Iraizoz. Pello Iraizoz. Pello Iraizoz, bastante. Encima es un escultor experimentado en la construcción de estelas, entre las que destaca de Auritz aquí, y historiador y miembro de la Iniciativa Ciudadana para la Defensa del Patrimonio. Orain, Pello. Egunon denoi. Bueno, pues a ver si me da tiempo a decir todo lo que tengo que decir, porque no estamos muy sobrados. El tema de las estelas vascas, yo lo he titulado pues un tesoro cultural, y lo es. No exagero ni un poco. Entonces, yo suelo poner un ejemplo, y lo pongo muchas veces, igual me paso de pelma, pero es que es una realidad. Al que tiene una realidad encima, casi tiene que venir alguien de fuera a decírselo, porque si no, no se da cuenta. Y entonces el ejemplo que suelo decir es como el pez que está en el agua, pero no sabe que está en el agua. Tiene que venir alguien a decirte, tú vives en el agua. Y además es algo tan esencial y tan vital que sin ella no viviría, pero no lo sabe. No lo sabe. Tiene que venir alguien a decirlo. Bueno, pues este es un caso como tantos otros, ¿no? De nuestra cultura, nuestra propia cultura, por desgracia, por todo lo que hemos visto, lo ha explicado muy bien Xavier Irujo, nos la han ninguneado, entonces no nos damos perfecta cuenta de nuestra cultura. Este es el caso, por ejemplo, de las estelas. Las estelas vascas, yo lo titulo Tesoro Cultural porque en realidad lo son, forman parte de la cultura material de los vascos y nada menos que en un tema tan importante como es la muerte. La muerte de nuestros padres, de nuestros antecesores, ¿no? Algo tan vital como eso, ¿no? Y tenemos una cultura propia, una estética propia y una mentalidad propia. El que ve un cementerio vasco genuino no está viendo nada parecido a lo que tienen en otros lugares del mundo. Tenemos una cultura distinta y concebimos la muerte y la estética y el simbolismo de otra forma. Solo que como estamos tan metidos en ello, no nos damos cuenta.
Entonces, ya os pondré más ejemplos. Ahora solo voy a pasar por encima. Un gran historiador como Luis Colás llegó a Iparralde. Este era profesor, era de Normandía, era normando, y llega como profesor a Bayona. Este hombre llega, ve las estelas vascas, me imagino que las primeras que vio fueron las de Bayona, dijo, ¿esto qué es? Esto yo no lo había visto antes. Qué cultura, qué belleza, qué estética, qué símbolos, ¿no? Y empieza a dibujarlas y a catalogarlas. Luego se da cuenta que eso no pasa solo en Bayona, sino en todos los pueblos y en toda Euskal Herria. Y hace el mejor catálogo de estelas que se había hecho nunca. ¿Quién tuvo que hacerlo? Uno que vino de fuera. Los de casa nos parecía que era normal. Y eso en Francia no se da, somos otra cultura, somos otra estética. Entonces, eso, ¿qué vino a decirnos este dibujante, este estudioso? Vino a decirnos, ¿os dais cuenta que estáis en el agua? No nos habíamos dado cuenta. Bueno, deciros además que es un tesoro porque hay estelas documentadas en Euskal Herria desde hace 3.000 años. ¿Habéis oído? Bien, 3.000 años ininterrumpidamente están documentadas estelas discoideas exactamente igual que las que hemos conocido hasta ahora. En el castro de Berreaga, en Vizcaya, en un buen contexto arqueológico, apareció una estela perfectamente discoidea, con una estética muy solar, muy parecida a la que hemos empleado durante siglos después, y está muy bien documentada. ¿Qué pasa con esto? ¿Es la única? No, pero en el contexto arqueológico, claro, no aparecen demasiadas. Aparecen pues con un uso que generalmente todas eran medievales, y es muy difícil de datar porque no tienen fecha. De hecho, las primeras estelas generalmente eran anepigráficas, no ponían ni siquiera el nombre del difunto y mucho menos el año. Eso tarda unos cuantos siglos en aparecer. Entonces, fijaros, desde la Edad del Hierro, desde la Segunda Edad del Hierro hasta hoy, se puede decir que hemos tenido un patrimonio como las estelas que ha estado en crisis durante todo el siglo XIX, finales del XIX y desde luego en el XX. En el XX pues prácticamente desaparecen y hay unas honrosas excepciones que, como otros elementos de nuestro patrimonio, signos de identidad que nos enorgullecen, hemos ido recuperando, pues también se han ido poco a poco recuperando. Una vez más, sin el apoyo institucional que se merece, ¿no? Siempre con el voluntarismo de la gente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más deciros? O sea, que es un fenómeno tan navarro, la estela, tan vasco, pero sobre todo tan navarro, que en el Congreso de Donosti, el Congreso Internacional de Estelas que hubo en el año 91 en Donosti, a título de conclusiones se llegó a varias conclusiones, pero la más importante era que solo en Navarra, y cuando digo Navarra digo la Alta y la Baja Navarra, Navarra entera, solo en Navarra había más estelas que en el resto del mundo, estelas discoideas me refiero, solo en Navarra más que en el resto del mundo. Y en ese resto del mundo estábamos incluyendo también a Lapurdi, a Zuberoa, a Guipúzcoa, a Vizcaya y Álava. Fijaros, es un fenómeno eminentemente navarro. Las razones ya iremos viendo, si se puede un poco discernir, no es fácil, pero bueno, es una realidad. De hecho, hay más estelas, por ejemplo, en el sur y en la Ribera de Navarra, siendo un elemento pues tan diferencial, que pueda haber en Guipúzcoa y en otros lugares, ¿no? En otros muchos lugares de Euskal Herria, ¿no? Es un fenómeno muy navarro, de norte a sur, de este a oeste. Entonces, ya esto quería ponerlo un poco por delante para que veáis la importancia de la estela. No es que yo sea un loco que me gustan mucho y exagero, no exagero nada. Pero hay que poner las cosas en valor. Bueno, quería empezar y debía haber empezado por explicar un poco lo que son las estelas, porque quizá todo el mundo no lo sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy bonito ver la definición en euskera. Euskera, estela se dice hilarria. Hilarria tiene dos etimologías discutidas por los expertos,
Il Arria parece clarísimamente que es piedra de muertos, es una realidad, es verdad, es para lo que sirven, pero hay quien dice que también puede ser piedra de la luna, Illargi Arria. Bueno, pudiera ser. Cualquiera de las dos me parecen muy buenas, muy poéticas, pero lo que sí me interesa mucho destacar es que, por ejemplo, decir estela, si no dices estela discoidea, no es decir gran cosa. Una estela es cualquier piedra que has puesto para un motivo señalado, ¿no? Eso es una estela, en castellano al menos, eso es una estela. Cuando hablamos de estelas vascas, siempre tenemos que ponerle el calificativo de discoidea, porque son así, nuestras estelas son redondas. ¿Y eso por qué? Pues porque, una vez más os digo, la cultura vasca es una cultura diferente y concebimos que el espacio a dedicar para nuestros muertos, decorándolo, hemos querido que sea circular. Hemos querido que sea circular, como en otros pueblos lo han querido que sea rectangular o cuadrado, pero aquí circular. Entonces, mientras que en castellano hay que decir estela discoidea, en euskera basta con decir illarriak, ya se entiende que es discoduna, circular. Se da por sobreentendido. Este es un matiz que me parece muy importante. Bueno, pues las estelas son, ya os he comentado, de forma circular. Tienen una base o un pie que en principio la mayoría eran rectos, simplemente eran para clavar en tierra, y una pequeña parte de ese cuello queda visto, además del círculo, pero una buena parte es simple fijación en tierra. Aparecen también estelas que tienen el pie un poco más ensanchado hacia abajo, o sea, piramidal, y bueno, no son las más extendidas. Esto dio pie a una teoría que hablan de antropomorfismo, ¿no? Que tenía una figura humana. Yo no lo veo. Hay muchos autores que lo defienden, yo no lo veo ni de lejos. No voy a estirarme en defender mi postura, ¿no? Porque sería largo, pero yo no lo veo. Yo lo que entiendo es que la estela tiene la carga simbólica en el círculo y lo otro básicamente es un pie para clavarlo, no tiene la importancia que tiene el disco. Bueno, vistos todos estos antecedentes, quería centrarme en el Pirineo y en la cultura pirenaica. Si ya hemos dicho que Navarra es la región del mundo, el país del mundo donde más estelas hay, da la casualidad de que en la zona del Pirineo y la zona meridiana de Sangüesa, dentro de Navarra es la que más estelas tiene, con lo cual estamos en el epicentro cultural de la estela. Entonces, por eso es por lo que os digo, una vez más, no sé si os dais cuenta, los del Pirineo, pero vivís en un mundo de un tesoro cultural enorme, que además ha estado a punto de extinguirse, como el euskera y como tantas cosas, y que tenemos la obligación, el derecho y la obligación de salvar y de desarrollar. Bueno, pues dicho esto, ya veis lo que son las estelas. Generalmente, bueno, casi todas las estelas antiguas que se conservan en Navarra, deciros que son medievales. Son de difícil datación porque aparecen en contextos que no son arqueológicos, simplemente aparecen en cementerios, durante siglos se han estado manteniendo y se han utilizado por generaciones. Entonces, las hay que son del 12, las hay que son del 13, del 14. No es fácil de datar porque una piedra puede estar mucho mejor conservada ante la intemperie que otras, incluso siendo más nuevas, ¿no? Y luego la misma simbología y las mismas decoraciones también hay mucha perduración histórica. Entonces, sí que hay formas de datar, pero no se puede decir con una rotundidad tremenda, no, estas de 1420, salvo las que posteriormente ya vienen datadas, que ya con los años sí que las estelas empiezan a tener nombres y apellidos y empiezan a estar datadas. Por centrarme en el Pirineo, quería meterme ya directamente con Auritz, para que veáis que no estamos hablando de algo que es ajeno, y deciros que en Auritz se puede decir que, bueno, pues es un pueblo donde apenas hay estelas. Josepe, no saltes todavía.
Apenas hay estelas en Auriz, qué cosa más rara. Es una zona donde debía de haber. Bueno, pues claro, este tipo de fenómenos también se dan, por muchas razones. Bueno, da la casualidad de que en Auriz las estelas que hay, las que sí hay, están enterradas en la anteiglesia de la iglesia nueva, porque en su día a alguien se le ocurrió que eso ya era algo en decadencia, sin un uso, entre otras cosas porque eran tan antiguas que habían perdido la memoria de a qué familia o a qué casa pertenecían. Una cosa así no desaparece, porque si es de una casa concreta, nadie permite que esas estelas desaparezcan. Entonces estas están enterradas en unas cuantas, no sabemos cuántas, delante de la iglesia. Con muy buen criterio, hace años Josepe Irigaray, el alcalde, llamó a Aranzadi, a la Sociedad Aranzadi, hicieron una pequeña cata y salió una estela magnífica, preciosa, de un buen tamaño y de muy buena factura. Y bueno, eso es todo lo que se pudo hacer, porque a día de hoy no es tan fácil recuperarlas, puesto que además hay arbolado con muchos años, con muchas raíces, y bueno, ahí están, y algún día puede ser que, bien por georradar o bien por otros métodos, se las pueda ubicar y quizá ir sacando, ¿no? Ya veis que si no hay, era por una razón, y es que estaban enterradas. Así todo, tenemos esa, creo que hay una que está por el monte, ¿no? Y hace años, además, otra razón por las que en Burguete no había estelas, en Auriz no había estelas, es que el Ayuntamiento de Pamplona hace muchos años, con la política de desvestir un santo para vestir otro, se llevó estelas de varios pueblos de Navarra, incluido Auriz, para decorar en algunos jardines, como el Caballo Blanco y otros lugares de Pamplona. En aquel momento se llevaron por lo menos 3 estelas de Auriz, creo que además sin consentimiento de ninguna autoridad. Aquello parecía que no tenía valor, era algo, pues, bueno, no tenía valor, pero sí se las llevaron, o sea que sí lo tenía, ¿no? 2 de aquellas se destrozaron, porque estaban delante del Caballo Blanco, el gamberrismo y las barbaridades de algunos, pues creo que las tiraron a los fosos seguramente para matar a algún gamo de los que había abajo, y entre otras cosas, pues se rompieron. No solo las de Auriz, otras más. Bueno, pues con el tiempo Josepe consiguió, revolviendo Roma con Santiago, que revertieran al pueblo, pero ya eran solo fragmentos, con la buena suerte de que uno de ellos era como de un dibujo muy simétrico que se podía reinterpretar y completar. Entonces, yo como cantero la recompleté y hoy día es una de las estelas que creo que está en el cementerio, ¿no? Bueno, no tenemos la original, pero más que un pedazo, pero tenemos reinterpretadas 2, bastante fieles para lo que pudieron ser. Bueno, hay otra estela que me dice Josepe que apareció por el monte, y luego existe otra estela que también hice en su momento para hacer un homenaje a Hermilio de Oloriz, vecino de Auriz, del que ya he hablado antes, Josepe. Bueno, decir además de Auriz que en este sentido ha sido un cementerio, un pueblo, un pionero en toda Euskal Herria. Estas cosas levantan el ánimo. Cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo, porque cuando se hace el cementerio nuevo, yo hablé muchas veces con José Rota, el escultor de Garralda que resucitó las estelas también aquí en el Valle, un hombre de mucho mérito, luego hablaremos más de él, y me comentó que las primeras fosas que se fueron a usar, él recomendó que se harían estelas. 2 mujeres de Auriz ya tenían el convencimiento, creo que lo hablaron con él, que ellas preferían que hubiera estelas. José Rota estaba encantado con ello también, y gracias a estas 3 personas el cementerio de Auriz hoy es todo estelas, caso único en Euskal Herria en ese momento. Unos pioneros y unos adelantados. Decir otra cosa también, que además sabéis que es un cementerio que ganó hace poco un concurso a nivel estatal del cementerio más bonito del Estado, justamente por esta peculiaridad, ¿no? Aún pudo ser un cementerio mucho más impresionante. No sé si sabéis, pero José Miguel de Barandiarán
excavó varios dólmenes aquí en la zona y uno de ellos estaba justo al lado del cementerio. Para hacer ese cementerio en su día, derruyeron el dolmen. Fijaros lo que hubiera sido, yo creo que es un caso único en el mundo, hubiera sido, si en ese cementerio además hubieras respetado y metido dentro, no, ya estaba el dolmen. Entonces, bueno, pues tendrías, pues eso, miles de años de enterramientos, ¿no? de una cultura enterrando a sus muertos en ese mismo lugar. Yo no sé qué os parecerá, un poco de cosa me da, un poco de... Pero yo creo que las cosas cuando uno mete la pata, hay derecho a sacarla. Entonces, Barandiarán tiene documentado este dolmen, lo tiene dibujado, lo tiene fotografiado. Yo, a día de hoy, os propongo, cuando sea, recuperar ese dolmen con unas piedras más o menos grandes cogidas de cantera. Esas cosas se pueden hacer, de hecho se hacen en fincas particulares. Conozco muchos casos de gente que tiene un dolmen porque le da la gana. Pues creo que Auritz tendría mucho sentido el recuperar ese dolmen, que además creo que se llamaba Erletegui, ¿no? Creo que... Juan Mari. Para referirnos al dolmen de Erlevizcarra del cementerio de Espinal. ¿De Espinal? He metido la pata. Bueno, la propuesta sigue ahí. Sí. Y bueno, y sigue la propuesta ahí y además, es verdad. Además, el fenómeno es muy bonito, eso Juan Mari lo sabe mejor que yo. Barandiarán estuvo excavando por aquí, tuvo problemas con un enjambre de abejas que no les dejaba excavar, vino una señora de Espinal, no sé qué les dijo a las abejas y las apaciguó. Eso está escrito por Barandiarán. Les hablaba, además la mujer iba sin defensa, no llevaba guantes, no llevaba máscara, les trataba de usted a las abejas con mucho respeto y les llamaba señoras y decía que tratándoseles bien no hacen daño. Bueno, eso era una anécdota. Bueno, en Auritz sí que quiero comentar otro caso también. Fijaros también qué poca consideración se tuvieron en un tiempo dado. En Auritz aparecieron, cuando se hizo la iglesia nueva, se ve que allí había un atrio con estelas o lo que fuera. Entonces, al hacer la iglesia nueva, todas estas acabaron en un montón de escombro. Quizá haya algún punto que me podáis matizar vosotros mejor. Yo la historia la conozco así. Aparecieron 25 estelas, pero ya había una en una casa del pueblo, una 26ava, ¿no? Pero en el montón de escombro aparecieron 25. Aquí tengo que decir que Miguel Moreno y Xabier Irisarri tuvieron un mérito grande, porque fueron a limpiar el montón de escombro y recuperando las estelas antiguas. Esto además después vino Urrutia y las catalogó. Bueno, años después, en el 73, esto se hizo en el 73 creo, y años después han pasado a formar parte de este cementerio de estelas que está expuesto justo delante del cementerio. Esto es un ejemplo a seguir en todos los sitios, porque eso es valorar el patrimonio, eso es valorar a nuestros antepasados, eso es valorar nuestra cultura. Más ejemplos a seguir. A mí me parece impresionante el ejemplo de Espinal. Ahí está, a la vista está. Hay 19 estelas y una cruz. Y me consta, y eso también Juan Mari lo sabrá mejor que yo, que alguna más hay, pero que están guardadas en algún almacén. Eso, si luego si quieres, lo apuntamos. Ejemplos a seguir, como el de Aurizberri, pues hay muchos. Echalar es un caso curioso donde los haya. En Echalar no había estelas. Cosa curiosa, un pueblo como Echalar era lógico que tuviera estelas y no pocas, y no tenía ninguna, cero. Hasta que, claro, un buen día hacen una obra en la iglesia y resulta que el relleno de la sacristía, que debía de estar en un contraterreno, se encuentran casi 100 estelas, que las habían empleado de relleno. Fijaros hasta qué punto es como aquel que se avergüenza de hablar su idioma, porque le han dicho hasta la saciedad, hasta la náusea, le han dicho que esa lengua no vale para nada.
Pues viene a pasar 3/4 de lo mismo. ¿Por qué yo las tumbas de mis ancestros las uso de relleno o para levantar muros, como se han dado en muchos casos? Pues porque me dicen que esto es una aldeanada, porque me dicen que esto no tiene futuro, porque es una anticualla, en el peor de los sentidos. Eso es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Es un pueblo sin Estado, todo su patrimonio pasa a ser ninguneado hasta la náusea. Entonces, el ejemplo de Echalar, a mí me parece muy bonito, porque tiene un final feliz y además muy feliz, porque además con un trabajo de Auzolán alrededor de toda la iglesia, que es un jardín muy bonito, se pusieron, están muy a la vista las dos caras, porque generalmente casi todas las estelas están trabajadas por las dos caras, las antiguas, y se ven perfectamente. Se hizo en Auzolán, la gente se empodera de su patrimonio y cada vez lo quiere más desde el momento que ha peleado por él, ¿no? Y es un ejemplo a seguir. En Navaurregaña también han salido más estelas, de este caso concreto hablaré un poco más tarde. En el Valle de Aranguren han hecho una labor formidable, todos los pueblos del Valle de Aranguren, todos en sus cementerios han puesto las estelas antiguas, en unas zonas muy dignas y con mucha vista, ¿no? Muy buena vista. Arguiñeta es un cementerio de Vizcaya que conocemos todos bien, es un auténtico monumento y para mí es un caso formidable Larzábal. En Baja Navarra está el cementerio al aire libre de estelas de Larzábal. Tiene su parte positiva porque es una maravilla de museo al aire libre, donde hay muchísimas estelas de gran valor. En cambio, para mí tiene una parte negativa, que es que están descontextualizadas. Se llevaron allí de distintos pueblos. Yo creo que todas las cosas están mejor en su contexto cultural e histórico que en este caso, ¿no? Pero a veces esto es un mal menor, como puede ser un mal menor las que están en San Telmo, en el Museo de San Telmo, o en otros lugares, porque al menos ahí se han conservado y no han estado expuestas a la rapiña que otras muchas han sufrido y han viajado al extranjero. Ha habido comercio con ellos. En Vidarray, Baja Navarra, en Maule es un ejemplo a seguir. Maule, todo el cementerio nuevo de Maule, estoy hablando de posiblemente miles de tumbas, todas son estelas, todas. El cementerio viejo Petó, estaba cerca de la iglesia y ya no daba más de sí. Había muchas estelas en ese cementerio, pero también había tumbas ajenas a la cultura nuestra. Pero el ayuntamiento, con muy buen criterio, cuando hizo el cementerio nuevo, puso la normativa de que todos serían estelas, y algo que me gusta mucho más. En casi todos los casos donde se ha hecho esto, poner estelas, ninguna puede ser mayor que las demás. Podrás tener más dinero, podrás ser más rico, pero tú, ante la muerte, somos todos iguales, y todas las estelas son iguales. Otro ejemplo a seguir de la cultura vasca, que es lo que os decía antes. No nos damos cuenta hasta qué punto tenemos una gran personalidad propia. En las estelas de los cementerios antiguos, si eras jauncho como si no lo eras, no se notaba el tamaño de la estela. Podría ser quizá 10 centímetros más que la de los demás, pero no es una cosa descabellada como en otras culturas. Eso quedaba incluso hortera, en nuestra mentalidad, en nuestra cultura. Eso, aunque puedas hacerlo, no tiene buena acogida. Eso es casi feo. Y gente que puede haber sido abusiva en su trato con los demás porque ha pagado pocos sueldos, o en cambio en el cementerio no ha sido un fanfarrón. En Arrangoitze tenéis casos, bueno, os digo por decir algunos cuantos, hay muchos más, nos llevan mucha delantera en Iparralde. En Arrangoitze, en Lapurdi, hay un cementerio maravilloso. En Yasu, en Baja Navarra, en Itxasu. Itxasu está en Lapurdi, es un pequeño pueblo y tiene cientos de estelas, cientos. Pueblos mucho más grandes tienen mucho menos. Yo creo que esto es porque han desaparecido muchas estelas, porque no es normal que un pueblo pequeño tenga, no sé si hablo del orden de 300, mientras en un pueblo mucho mayor pueden tener 10. Aquí ha pasado algo. Yo creo que ha habido, pues eso, se han reutilizado para hacer muros, se han vendido, se han robado. En Irulegui, en Baja Navarra, también hay un precioso...
un precioso cementerio, pues voy a darme prisa, sí. Exposiciones populares. En Beortegui, un pequeño pueblo de aquí, de Navarra, en el 2001 se hizo una exposición magnífica de unas 40 estelas. En Lizoen, en el 2017, otro tanto, con bastantes más estelas. Esto no lo ha hecho nunca la Administración. Quiero decir que vamos siempre a la sociedad civil muy por delante de las instituciones. Creo que me voy a dejar muchas cosas, voy a darme prisa. El tema de Abaurregaña, os he comentado el cementerio de las estelas, soy tremendamente crítico con él. Es un caso que tiene su parte buena porque, bueno, se hizo un museo, pero los arquitectos a veces pues, juegan a ser divos y este es un caso espectacular en este sentido. Aparecieron 45 estelas y el proyecto del arquitecto, que me parece una auténtica payasada lo que hizo, porque lo es, solo alberga 24. Cuando un arquitecto, en vez de ceñirse al contenido, hace lo contrario, pues está jugando a lo que no debe. Y bueno, después de semejante obra con un presupuesto bestial, para mi gusto, 24 estelas han quedado arrinconadas. Y las que están expuestas de tan mala manera que casi no hay lugar para verlas no hay distancias para poderlas ver por las dos caras. Entonces, bueno, tiene su parte buena, tiene su parte muy mala, yo soy muy crítico con este caso, y fijaros qué fácil y qué barato y qué bien estuvo lo de Chalar y lo de Espinal, de unas estelas que son las protagonistas en el terreno, no la obra del arquitecto. Deciros que en San Telmo hay 82 estelas en total. Eso es una buena labor porque hace que la gente vea que eso es un valor a proteger. Y deciros que 65 de ellas son de Navarra. Otro dato que me interesaba comentaros, fijaros para que veáis lo del pez en el agua, el hecho de que tengamos tantas estelas en Navarra, en Guipúzcoa entera está catalogada y han aparecido 44 estelas. Esta catalogación es muy vieja, quizá ya han aparecido como mucho 10 más. Estoy hablando de 50, 54. Se puede decir que en cualquier pueblo de Navarra, en más de uno, tenemos más que en todo Guipúzcoa. Fijaros de qué estamos hablando. Sí. Bueno, pues tengo muchas más cosas que decir, pero quería hacerle un homenaje a José Rota, de Garralda. Él, en tiempos que ya las estelas prácticamente habían desaparecido, se empeñó en rescatarlas sin ningún apoyo institucional. Él estudió los libros de Colás, él estudió todo lo que pudo, porque era un hombre muy culto y muy amante de su tierra y de su sexto, y resucitó las estelas. Tuvo un antecesor en Iparralde, que este era Pachola, era el mote de Jean-Baptiste Irureta-Goyena. Este hombre, en los años 30, de los años 30 a 50, en esos 20 años, era un buen cantero, se dio cuenta, gracias a los libros de Colás y al Museo Vasco de Bayona, que hicieron esa labor, cosa que no se está haciendo aquí. Dice, pues bueno, si yo estoy haciendo lápidas feas, ¿por qué no voy a hacer las de mi tierra? Y fue un adelantado. Y yo dudo que José Rota lo hubiera conocido, el caso de Pachola. Pachola tuvo la suerte de tener detrás a un antropólogo que le animó, también al Museo Vasco de Bayona, que le animó, pero José Rota eso lo hizo en solitario. Y bueno, pues eso, termino. Bueno, pues dejamos el debate. Hay mucho más que contar, pero bueno, aquí nos quedamos. Si tenéis alguna pregunta. Simplemente, perdonar, quería terminar con una frase de Oteiza que me gusta y creo que os gustará. Es preciso llenar nuestro paisaje de estelas funerarias, señales encendidas estratégicamente en esta larga noche. Cuando dice larga noche me imagino a la penuria, pues eso, cultural, ¿no? Una especie de baterías espirituales. Así les llaman. Nos hemos quedado sin tiempo para las preguntas. No hay debate. Bueno, luego, si alguien le quiere comentar algo, que lo busque. Eta, bueno, urrengoa ordun Anabel Elizondo hori da. Luzaideko
Luzaideko eskolako zuzendaria, Arnegiko eskolarekin elkarlanean aritzen dira eta bi eskolak batzen dituen proiektuaren bitartez, Baxi Nafarroako eta Nafarroa Garaiko bi herrietako ikasleak elkartzen dituzte euskara eta hezkuntza mugaren bi aldetako ikasleen lotura bilakatuz. Da, mila esker. Bai. Eske ohitura fata. Bueno, mil esker, batez ere Auritzeko udalari eta Navarralde elkarteari, gonbidapen hau luzatzeagatik gure proiektua jakinarazteko eta erakusteko. Barkatuko nauzue, baina ni irakaslea naiz, berak errandu Luzaideko zuzendaria, hori da, ze lana egiten dudan momentuz, baina nire lana benetakoa da irakaslea izatea, bale? Gero tokatzen zaiguna. Bai, hasiko gara. Gure proiektuan ikusten duzuenez hemen argazkian, jartzen dugu beti Luzaide eta Arnegiko eskolak mugak gainditzen ditugula. Zergatik, argazki horretan ikusten da Luzaide herria eta Arnegiko herria, eta noski horrez dago mugarik. Geografikoki ez dago mugarik, baina administratiboki, politikoki, bai, badago. Eta guri tokatu zaigu muga horiek gainditzea. Ez haustea, ez dugu hainbeste boterea, baina gutxienez bai gainditzea gure arloan. Eta nola, euskera eta hezkuntza erabiliz, amankomuna egiten. Bueno, suposatzen dut denok badakizula non dagoen Luzaide eta non dagoen Arnegi, baina badazpada jarri dugu mapa batzuk. Zu pasatuko duzu? Bai, ez. Ni nahiko daukat buruan antolatzeko dena. Bueno, ikusten duzue, Luzaide herria ikusten da berehala Nafarroko mapan. Gure aurrek ikasten dute berehala. Titi bat delako iparraldean sartuta. Geografikoki berez, behar bada, ez zen hemengoa izan behar, baizik eta iparraldekoa. Eta ikusten duzuenez, Arnegi badu Luzaidekoekin muga handi bat. Ibaiak zatitzen du lurraldea bi aberri ezberdinetan, kasu horretan. Erran behar dizuet, eskola batetik bestera 3 kilometro besterik ez dagoela. Eta gustatuko litzaidake hastea azaltzen nola sortu zen proiektu hau. 2015ean Bordeleko Akademiatik luzatu zen gonbidapena bilkura bat egiteko, bi administrazioen artean. Eta bilkura horretan, Iruñan egin zena, proposatu zuten herri eskola elkartu bat osatzea, bi Arnegiko eta Luzaideko eskolaren artean. Momentu horretan, Akitanian ari ziren antolakuntza berri bat egiten, ikastetxetan, eta antolakuntza horretan ikusi zuten Arnegiko eskola eta Luzaideko eskola oso hurbil zirela. Orduan erran zuten zergatik ez elkartu. Eta, lehenengo bilkura horretan hori izan zen proposamena, eta proposamena Bordeletik etorri zen. Han geundenok, pentsatzen alduzuen nola gelditu ginen, zer nahi duten, eta gainera nahi zuten, hurrengo ikasturterako egitea. Eta, hori ikusi zen ezinezkoa zela hurrengo ikasturterako hori dena antolatzea. Eta zalantzan, bagenuen baita ere, halako proiektu sakon bat jartzea. Baina, bai nahi genuela zerbait amankomunean egin. Eta, nola hasi zen prozesua? Alde batetik, gelditu ginen, bai Bordeleko akademiak, alde batetik, Nafarroko hezkuntza departamentuak bestaldetik, eta bi eskolako klaustroek batera egingo genuke proposamen bat, bakoitza berarena.
Orduan, sortu ziren 3 proposamen, bildu ginen, eta 3 proposamen horietatik atera zen proposamen bideragarri bat, hurrengo ikasturteari begira. Eta proposamen hori luzatu zen, bai bi herriei, bi udaletxei, eta noski familiei, bi herriko familiei guztiei. Eta, pues bai, lortu zen baietza, familia guztiek eta bi udaletxek erran zuten baietz. Eta zein izan ziren helburuak? Hemen helburuak izan ziren batez ere 5, hor baduzie, idatziak. Landa eremuko eskolak indartzea, zoritxarrez, gure lurraldetan, gero eta aur gutxiago daude, eta gure eskola txipiak beti daude arriskuan. Eta horrela daramagu urte batzuk. Gure asmo bat izan zen gure eskola txipi horiek indartzea. Beste aldetik, ikasleen sozializazio errestea. Nola, alde batetik horizontalki, hau da, aur gehiago adin berekoak elkartuz, eta aldi berean vertikalez egitea. Nola, ez galdu herri edo eskola txipien mamia. Hau da, adin ezberdineko aurrak elkarrekin lan egitez. Beste helburu bat izan zen bi herrien arteko harremanak sendotzea. Zoritxarrez harreman hori azken belaunaldeetan galdurik edo galdurik zegoen. Franko garaia izan zen oso latza gure herrialdetan, mugak iaia fisikoak bihurtu ziren, eta batzuk ez genuen ezagutzen gure ondoan bizi ziren pertsonoiek. Eta hori berreskuratu nahi genuen gure aita txiametxik edo gure aita amek bizi ziren harreman hori berreskuratzea nahi genuen. Gero, noski, hizkuntzak murgiltze eredu batez ikastea nahi genuen 3 hizkuntzak. Euskera, noski, frantsesa eta espainola ere bai. Eta beste aldetik aberastea kulturala lortzea edo lantzea gutxienez gehiago. Proiektua hasi zen modu batean, erran dizuet asmoa, Bordeleko asmoa izan zela, herri eskola elkartu bat osatzea, baina hori oso zaila zen hasieratik, eta proiektua hasi zen modu xume batez, ez? Eta modelo hori izan zen, pasatzen adozu bai. Hasieran, lehenengo ikasturtean, eta, egin zen trukaketa bat, besterik gabe. Goizetan aurrezkuntzako aurrak txipienak etortzen ziren Luzaideko eskolara euskeraz ari zen, eta arratsaldez LH-ko lehen hezkuntzako aurrak joaten ziren Arnegira frantsesez ikasteko. Frantsesez, ez frantsesa ikasteko. Eta matematika eta beste gauzak egiten zuten frantsesez. Eta hori izan zen lehenengo ikasturtea, baino eskola bakoitzak bazuen bere ordutegia eta bere egutegia. Ikasturtean zehar konturatu ginen aberasten altzela proiektu hori, ordutegi eta egutegia ahalik eta amankomuna izanez. Eta orduan hurrengo ikasturterako hori martxan jarri zen. Ordutegia erabat berdina eta egutegia ahalik eta amankomuna jarriz edo adostuz. Baina, klaro, festak respetatu behar dira, bai beraienak eta bai gureak.
Eta hori hasi zen nahazten aurrak gehiago, aurrezkuntzakoak ordu gehiago elkarrekin eta horrela. Eta lortu dugu heldu den ikasturtean lortu zen 4. maila arte benetazko herri eskola elkartua egitea, eta aurten hasi gara eskola osoa elkarrekin egiten goizez, arratsaldez. Eta erraten alda gure bi eskolak momentu honetan herri eskola elkartua osatzen dugula. Horregatik jartzen dugu bati HEE, beste oso luzea da, Arnegi Luzaide. Zer esan nahi du honek? Gure ikasleria banatuta dagoela, bi eskoletan. Luzaiden ikasten dute aurrezkuntzako aur guztiak, 3 maila dira, bai Arnegiko eskolan matrikulatuta daudenak, bai Luzaiden eskolan daudenak. Eta baita ere gelditzen dira lehen hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailakoak. Kontutan hartuz, Frantzian LH6, 6. mailakoak ez daudela lehen hezkuntzako ikasketetan, pasatzen dira institutora. Eta Arnegiko eskolan gelditzen dira lehen hezkuntzako 1., 2. eta 3. mailakoak egun osoan, elkarrekin lanean. Eta irakasleria baita ere partekatzen dugu edo amankomuna daukagu. Alde batetik Arnegiko eskolan badaude 2 irakasle bada aurrezkuntzakoa, baina bere lana egiten du egun osoan Luzaideko eskolan. Eta badago beste irakasle bat LH-rekoa, haundiendako, eta bera ematen ditu, frantsesez ematen diren ikasgai guztiak eta talde guztiei. Bai Arnegin, bai Luzaiden, ibiltaria da. Eta gero, hor akats bat ikusten dut, eta badago Luzaide jarri gaztela, baina bueno. Hor badago beste irakasle bat aurrezkuntzakoa eta gelditzen dela Luzaiden lan egiten, baditugu beste irakasle batzuk Luzaidekoak direnak, baina iaia egun osoa Arnegin lan egiten dutena, eta horrela, espezialistak baita ere Luzaideko eskolatik joaten dira Arnegiko eskolara eta Luzaideko eskola baita ere. Hau dena egiteko antolakuntza lan asko egin behar ziren eta egin behar dira oraindik. Lehenengo gauza izan zen, proiektu hau hasi zenean eta proposamena luzatu zigutenean, Arnegiko eskolan jaia dena frantsesez ikasten zuten. Hau da, ikasten zuten saio bat, ordu bateko eman dezagun, euskera, eta 2 saio espainolez. Eta beste guztia frantsesez. Hau da, aurrak ez ziren ez elebidunak, ez 3 eledunak. Orduan lehenengo pausoa, eta hori izan zen proiektuan lehenengo bilkuratik mai gainean jarri zen gauza bat, izan zen euskera izan behar zela batzen gintuen hizkuntza. Berez, Arnegiko ikasleak elebidunak edo 3 eledunak bihurtu behar ziren. Luzaideko eskolan, Nafarroan beste eskoletan gertatzen den bezala, 3 hizkuntzak batera irakasten ziren dagoenetuko, baina han ez. Hori izan zen lehenengo erabakia eta Bordeleko akademiak onartu zuen eta aurrera. Gero, erran dugun, egutegia, ordutegia bateratu, lortu dugu jantokiaren zerbitzua baita ere adostea, garraio zerbitzua adostea, antolakuntza didaktikoa eta pedagogikoa pixkanaka joaten gara egiten, adibidez, kurrikulunak aurrezkuntzan nahiko berdinak ziren, baina lehen hezkuntzan ez. Eta gainera, lortu genuen bateratzea eta dena, eta orain
pues aldatuko dira berriz. Lonbloerekin berriz hasi behar lana, guretako. Bai, pasatu. Eski ez dakin zenba denbora ez du kontrolatzen. Proiektu hau eskolan oinarritzen da, baina ez dago mugatuta eskolara. Gure haurrak eskolan elkarrekin daude, baina eskola barruan egiten dira beste ekintza asko. Hor jartzen dugu adibidez kirol topaketak. Kirol topaketak egiten dira Donibane Garaziko lurraldeko beste ikastola batzuekin. Hau da, momentu honetan Luzaideko haurrak eta Arnegikoak noski, joaten dira eta elkartzen dira, beste eskoletako, zonaldeko beste eskoletako ikasleekin. COVID baino lehen, orain dena dago. Gero, ateraldi asko egiten ditugu baita ere zonaldeko eskolekin, baina Auritz Berri, Garralda, Oiek Ilan, kanpaldiak, gero Gabonetako jaialdiak edo ikasturtean bukaeran egiten denean jaialdiak amankomunak egiten dira eta familiak parte hartzen dute eta haien artean izan behar dituzte harremanak hori antolatzeko eta gauza batzuk antolatzen ditu eskola, baina beste batzuk familiak egiten dute. Erran nahi dut, proiektua naiz eta oinarrituta egon eskolan, beste gauza unitzetan zabaltzen ari da. Eta hori da bere aberastasuna baita ere. Ze balorapena egiten dugu momentu honetan proiektuarena? Gure eskola ekipian sendatu direla, noski baietz. Osea, lasaitasun gehiago ematen dizu, haur kopurua kontutan hartzen delako bi eskoletakoa, ez bakarrik bakoitza bere eskolakoa besterik gabe. Bestela gauza asko galduko ziren. Ikasleen sozializazioa baita ere indartu egin dela oso argi daukagu. Bai eskolan, bai eskolatik kanpo. Harreman horiek jarraitzen dute eskolatik kanpo. Bi herrien arteko harremanak sakondu egin direla, noski baietz. Adibidez, haurrak etortzen dira eskolara autobusez, baina beste batzuk etortzen dira aita tximatxikilan edo amaitaikilan, eta elkartzen dira Luzaideko beste familikoekin, eta bestela izango ez baliz proiektuarengatik ez ziren elkarrezagutuko, horrela da. Beste ez zira, igual ikusten duzu kaletik Donibane Garatzen, baina ez dakizun orden. Orain, gelditzen zara agurtzera edo zerbait mintzatzera. 3 hizkuntzetan, nahaste borraste dela gure errekreoan, bai. Zeta entzuten aldituzu 3 hizkuntzak nahastuta, oso argi. Eta hori gaizki dago, ez, ene ustez ez. Ene ustez oso ongi dago. Gure haurrak ez dira aterako 3 hizkuntzak perfektuki hitz egiten, baina izango dute oinarri izugarria. 2 hizkuntzak eta izango dute denbora ikasteko. 3 hizkuntzak eta erabiltzeko. Eta batez ere erabiltzen dute hizkuntz horiek komunikatzeko. Eta hori da hizkuntzen helburua. Aberatsa kulturala noski ezberdina gara. Idiosinkrasia ez da berdina, beraiena eta gurea, eta hori nabaritzen da eskolan. Baina ezberdinekin bizitzea horrek aberasten gaitu, pertsona bezala. Irakasleen aberatsa profesionala, izugarria. Bai pertsonala, beste bezala, baina baita ere profesionala. Zeta lan egiteko moduak ez dira berdinak, baina adostu behar dituzula gauzak, eta horrek eta ematen dizu zure mentalitatea zabaltzea eta gauza berriak ikastea baita ere.
Eta bi lurraldeetako administrazioaren arteko harremanak indartzea, bai. Zeta bi administrazioak utzi egin dituzte prejuizio batzuk aldera, gure proiektuaren alde egiteko. Gure proiektua bi administrazioaren laguntzari gabe ezinezkoa izango zen. Ulertu behar dute gure egoera proiektua aurrera eramateko. Ejemplu bat, adibidez, Frantzian, iparraldeko zonaldean, adibidez, eskola gehienek badute asteazkena libre, ez dute lanik egiten. Gure administrazioak jarri zuen muga gorri bat, eta erran zuen ez baldin bada 5 egun trukaketa izaten, ezin da eraman aurrera. Arnegiko eskolan lan egiten dute asteazkenetan. Edo gure kasuan, erran genuen Nafarroan, iraila eta ekainean arratsaldez ez da klaserik. Frantzian bai. Egin da. Jarraitzen dugu arratsaldeak klaserik gabe. Baino aldiz, gure egutegia zonaldeko ikastetxekoekin konparatuz erabat ezberdina da. COVID garaian, joan den ikasturtean eta urteen, baimenduta gaude goizez eta arratsaldez lan egiteko. Beste eskola guztietan, badakizuen, Nafarroan, bakarrik goizez lan egiten dutela. Gure eskolan jarraitzen dugu goiz eta arratsaldez lan egiten. Salbuespenak egin behar dira, berezia delako proiektua, eta administrazioek ez bali badute hori ulertzen, ezin da aurrera eraman. Proiektuaren etorkizuna, pasatu, inork ez dakit, nik behintzak ez dakit, baina bai badakit gauza bat, eta da gure memorian geldituko dela. Arnegiko eta Luzaideko herriaren edo jendearen memorian geldituko dela. Gure aurrek, orain eskolan daudenak, hemendik urte batzuetara eta helduak direnean, edo proiektua finituko dela, aurrak ez baldin badaude, finituko da dena. Ez Luzaideko proiektua, gauza asko, geldituko dira. Baina memorian geldituko dela, ziur. Harremanetan nabarituko dugula, ziur, konbentzituta nago. Eta, hori, mil esker denei, eta nahi baldin baduzu zerbait galdetu. Deus. Inork ez badu ezer komentatzekorik, hurrengoa Beñi Agirre izango da. Bera Navarraldeko kidea da, historialaria, Hernanin ikerketa eta divulgazio talde baten burua, Hernani Errotzen izanekoa, eta Gipuzkoako Historia Nafarra liburuaren egilea ere bada bera. El siguiente será Beñi Agirre, miembro de Navarralde, historiador, lidera un grupo de investigación y divulgación en Hernani, que se llama Hernani Errotzen, y autor del libro Historia Navarra de Gipuzkoa. Esaten izuen panela horiek, ormairudi horiek aurkeztera tokatzen zaidala,
Eta lehenengo barkamen askatu behar dizuet, zen goizean saiatu geha aurretik pensatuta bezala kanpoan jartzeko, eta nola lonak dira, itxasontzien belan efektua egiten du, eta montatu daitezke haizeri gabe eta gero lotu eta mantenduko lirateke, baina haizea jotzen nahi dela montatzea ezinezkoa da. Horregatik erabaki guz barrena sartzea, eta, bueno, pixka bat nahasia izan du da, baina, horrela dira gauzak. Jarri? Bale. Oso da. 14 panel dira, 14 armari irudi dira, Oteizaren 14 apostolo bezala Arantzazuko frisoan. Eta honen idea da gure historia hasieratik oraintsu arte kontatzea. Ezinezkoa da, badakit. Baina bai, nahi esan dudala, gure historia beste ikuspegi batetik kontatzea. Hau da, nabarraldek urteak daramatzan ikuspegitik gure historia kontatzea. Eta habitat eskutatu diguten historia bezala izendatuta dago. Pasa. Inspiratuta dago Xabier Letek idatzitako poema batean eta Laboak musikatu eta kantatzen duen kanta horretan. Izarren hautza, bai? Ez da irakurtzen, ez da, baina izarren hautza, egun batean bizitza bilakatu zen, kontatzen duzu, ez da? Orduan, poema horretan ere kontatzen da, unibertsoaren sorreratik, gizakia sortzen da ingurune jakin batian, habitat jakin batian, eta gure historia da, edozein habitaten historia, edozein herriaren historia da, gizaki horiek bere inguruneakin daukan harremana. Eta ekologian habitat ikasten da. Eta hartzen da habitat xomorroen eta narrastien eta hoien bizitza. Baina habitat horretan gizakiak ere parte hartzen du. Eta gizakiak ez du parte hartzen justu alboko zea bezala, baizik eta protagonista garrantzitsuena da. Bai? Ez da irakurtzen, ez da? Bueno, gero izango dezue aukera hor irakurtzeko. Nik aurkezpena egingo dizuet eta testoak hor ikusiko dituzue. Baina gizakiaren habitatan garrantzizkoa da klima, bizitza, animalianak eta hortik aparte, gizaki horrek sortzen dituen hizkuntza, kultura, erakundeak. Zergaitik utzi behar da habitat kontzeptuatik, gizakiaren habitat kontzeptuatik guzti horiek, eta bakarrik ekologia. Zer eskutatu nahi da? Habitat horretan, eta ez dira ondo ikusten, baina guk badakigu Euskaldunok bizi izan du behala historian zehar, Garronatik Ebroraino, Monkaioraino, badakigu. Eta iparraldea eta hegoaldearen kontzeptuak hor nahaztatzen zaigu. Zer da iparraldea, zer da hegoaldea? Dena da iparraldearen parte bat, dena da iparraldearen hegoaldeko zerbait, eta hegoaldeko iparraldea dena da. Euskaldunok gea, Monkaiotik hartzen baldin badugu, dena gea iparraldekoak. Ez? Zuk hartzen baldin baduzu zuren eskema mentalean Ebro, Ebrotik gora dena da iparraldea. Tuterakoek iparraldekoa dira. Eta hartzen baldin baduzu Atxurri edo Garrona, deno gea hegoaldekoak, deno gea zerbaiten iparraldekoa eta zerbaiten hegoaldekoa. Zein banatzen du hori Pirinioak, gure irudimenean. Baina eske irudimena hori trukatu egin digute.
ez dauka arrazoi geografikorik. Dauka arrazoi politikoa. Gezurra da, Leidan Mediterraneoan hasten direla Pirineoak eta Hendaian bukatzen direla. Pirineo geografikoak ez dira Larrunen bukatzen. Gezurra da. Bai? Pirineoak hasten dira Mediterraneoan, juten dira marra txuri horren bidez, eta jarraitzen du Bizkaialdea eta jarraitzen du Kantabriako mendiekin batekin arte. Isuriak hartzen bali ditugu kontuan, isuriak, Pirineoa hartzen badugu kontuan, Bizkaia iparraldea da. Orduan, konzeptu horrek iparralde hegoaldea ez da gure ikuspegitik, ez da sortu gure ikuspegitik, gure paradigmatik. Iparraldea hegoaldea sortzen da arrazoi politiko batetik. Hori aztertu egin behar dugu. Hortaz, Euskal Herria zer da? Euskal Herria ez dira ez 7 probintziak, ez euskeraren herria, ez horrelako batasun mistiko bat. Euskal Herria gaur egun ezagutzen dugun irudi hori da Nafarroako erresuma izan zenaren gehatzen den errealitatea. Murritzagoa. Ze parametro hartzen da Euskal Herria definitzeko? Hizkuntza. Hizkuntza garai batean, hizkuntzaren eremua askoz zabalagoa zen. Eta murriztuz jundana gaur egun arte. Eta tuteran apenas ez da hitz egiten, Barakaldon ere ez, barkatu Barakaldokoak. Baina orduan hizkuntzak ez digu balio, parametro bezala. Zer balio digu? Balio digu historiak. Balio digu historiaren ikuspegitik Euskal Herria zer dan definitzeko parametroa. Paradigma. Eta nazioa. 1000 definizioa daude nazio bat zer dan esateko. Ikusi beharko nuke gure ikuspegitik nazio bat zer dan. Horren habitat batean, hau da, ikuspegi geografiko, ikuspegi lurralde ikuspegia baino haratago dijoa nazioaren ikuspegia. Esan nahi dut, Pirineoak ez dira inoiz izan, ez dira inoiz muga izan. Inoiz, ez dira muga izan. Alde bietako nazioaren ardatza baizik. Hitz egiten ari barimagea nazioa zer dan, nazio berekoak dira Pirineoaren, hau da, hegoaldekoak, Arabakoak eta Nafarro berekoak, eta iparraldekoak, Bizkaitarrak eta Lapurdikoak. Nazio bera da. Zer dira Pirineoak? Muga bat? Ez, gezurra, inoiz ez dira izan. Da, ardatza. Erdia. Nola mugitzen diran hegoaldea eta iparraldea. Beraz, ikusten duzuen bezala, panel hauen zentzu nagusia da hainbat topiko mahai gainean jartzea. Eta topiko horiek mahai gainean jartzen dira ikuspegi desberdin batetik begiratzen badiozu. Horietako topiko bat ere bada erromatarren kontua. Garbi dago, historia idatziatik aurreko historia ikasten da, eta erromatarrekin, euskaldunok ere, erromatarrekin sartzen gera historia idatzian. Hor dauzkagu baskoiak eta euskaldunen informazio idatzia, ziur fisikoa eta ikutu daitekena, erromatarren kronikariak, erromatarrak eta bar, lekoak, eta erromatarrek
gutaz egin zuten deskribapenakin. Eta hori, segun ze ikuspegitik ikusten dan, badago erromatarren eragina guregan kontatzeko, dago eskola frantsesa eta eskola espainola. Zergatik, bakoitzak horietako bakoitzak bere ikuspegitik kontatzen duelako erromatarren egoera. Espainiko historiografiak hasi zen erromatarrak Euskal Herrian ez ziala egon. Karo, Euskal Herria, Nafarroa, Ebrotik gorako hori baskoiak ez ziren existitzen, beraz, erromatarrak hortik pasa egin ziren, ez zuten estadion eta paraninfoak eta olako gauza hori utzi, beraz, erromatarrak ez ziren egon. Terma batzuk Iruña, baina ez ziren egon. Eta historiografi espainolak beti kontatzen dute hor, bizizan jendiak, zirala baskoiak, barduluak, karistioak, tribuak. Iparraldeko historian berriz, barkatu iparraldeko erabiltzea, zen, nola ohituta gauden terminologi batean, kutsatu iren geha. Pirineos gorako historiografia berrik, frantses historiografiak, kontatzen ditu hor zegoela Noen Pompulania, 9 herri. Ez hainbeste tribuak, herriak zauden. Eta hor daukagu erromatarrek daukaten, erromatarren eragina Euskaldunon artean, bi ikuspegi desberdinetatik ikustea. Beharrezkoa da, behingoz, erromatarren eragina gure herrian kontatzerakoan, historialariek ados jartzea parametro berdinakin jokatzeko. Zeren hemen tribua barima ziren, han goien zergatik ez ziren tribuak. Eta goien 9 herria barima zauden garrantzizko, zergatik ez beko partean ez dauden herriak. Joku hori oso joku maltzurra da. Oso joku maltzurra da. Zer da, hori desitxuratzeaz gain, zatiketa egiteko erabiltzen den kontaketa. Hori esplikatzen da testo txiki hauetan, eta ikusi dezakezue hor, ikusten dezuen bezala panel horiek jarri daitezke barrualdean, kanpoaldean, zuhaitzetatik zintzilik, kalean jendeak ikus dezan asko erresago zea baten baino, erakusketa areto itxi batean baino, eta edonork eraman nahi bali batu, edo bere herrira eraman nahi bali badu, Navarraldek egindako produktua da, Navarralderen bidez, edozein lekura eraman daiteke. Erromatarrekin sartu balima ginean historian, ondorengo mendeko evoluzioa Europako beste herriekin batera gertatu da. Gu badaukagu historia propio bat, baina testu inguru baten barruan gaude. Eta ez gea Europan gertatzen diren beste movimentuetatik aparte. Eragina daukate eta hor barruan bizigera. Erromatarren garaian, ez zegoen iparraldea, hegoaldea, ez Frantzia eta ez Espainia, Kastila ez zen existitzen. Zan erromatarren imperioa. Eta erromatarren imperioa hartzen zuen, bere imperioak hartzen zuen guztia. Eta erromatarren garaitik Erroma erori zanean, sartu zian barbaroak edo godoak, bisigodoak, eta bar, gero frankoak etorriko ziren, boaileko borroka, frankoak gailenduko ziren, Kastila etzan existitzen, Kastila dukerri bazan, eta gero hartzen du protagonistua, eta hor daude mendez mende, 10. mende arte pixka bat, Europako zati honetan gertatu diran nazioaren konposaketa eta desegitea. Zer nazioak eta estatuak bezalaxe ez dira ezinak. Konstituzio guzti, estatuen konstituzio guztietan dago, bai frantzesan eta bai espainolean, bana ezina dela estatua, gezurra.
Estatu mordoska pasa dira mendez mende, eta zatitu, batu, txikitu, desagertu eta sortu egin dira. Beraz, zu konstituzioan jarriko duzu pana ezina dala zure estatua, baina gezurra da. Errealidadeak hori erakusten dizu. Gezurra da gu beti izan gehala bi herri bat, iparraldekoa eta bestia hegoaldekoa, ez zegoen iparralde eta hegoalde erromatarren garaian. Bueno, kontu horiek esplikatzen dira panel hauetan, ez zaituztet aspertuko, baina hor pixka bat nik uste dut usaitu daitekela, hor dagoen mapa dagokio Antxo hirugarrenaren garaian, 1000. urtea, 11. mendea. Eta Iñaki Sagredok egin zuen lan bikaina, bai? Nafar gazteluak kokatzen erremu horretan. Eta dokumentatuta dago ere Antxo hirugarrena nagusiaren eraginpeko lurraldea zeintzu ziren. Dokumentatuta dago. Eta Antxo hirugarrena Nafarrokoa, ez Antxo hirugarrena Iruñakoa. Eta Antxo hirugarrena Iruñakoa, ez. Oviedoko, Leongo eta Toledoko erresumak ez ziren Oviedo, Toledo eta ez. Lurralde askoz zabalagoa hartzen zuen. Eta hor daude gaztelu guzti horiek, bai, erakusten dutenak gauzak ez ziren horrela. Nun bat eta oraindik ere ari dira, Euskal Herriko gazteluen zerrenda, zertarako? Gipuzkoako gazteluak, ze Gipuzkoako gazteluak? Nafarroako gazteluak, eta markatzen dizu Nafarro garaia. Ze Nafarroko gazteluak? Alegia batek esan du kontinentea jartzen dutela eta gero kontenidua, arkitektoarena. Mapak diseinatzen dituztenak ere gauza bera egiten dute. Margotzen dute lehenengo gaur egun Euskal Herriaren muga dauzkagun konzeptu horretan, eta Euskal Herriko gaztelua dira muga horren barruan dauden gazteluak. Keba? Ez da horrela. Nafarroko gazteluak Santanderretik Aragoiko azkeneko muturreraino iristen ziren. Eta gaur da Santander eta Aragoiko lurrak. Baina gaztelu nafarrak dira lurralde guzti horretan daudenak. Zenbat? Ni kontatu ditu 258. Segurazko gehiago gongo dira, Edo gutxiago, ez dakit, igual batek esango da ez dela gaztelua, bale? Edo ez dela nafarra, ez dakit. Baina gaztelu pila bat, ez hilarriak aina, baina mordoska bat badauzkagu. Erakusten digutenak, Iruña Nafarroako erresumaren eremua zeintzan. Hitz egiten ari gea, elemento politikoaren ikuspegitik. Gaur egungo Euskal Herria da mapa horren barruan egiten diran beste mapa mental bat. Eta politikoa, frantsesa eta espainolena. Eta mapek eragina handia daukate irudimenean, ikurra bat dira. Eta oroimen historikoaren elemento nagusietako bat dira. Eta kontatzeko errelato bat egiteko tresna ikeragarri potenteak dira. Ez da egitenak. Nola iristen da gaur egongo Euskal Herrera? Hasieratik, ke ba? Hasi Bueileko batalla, 507. Bai? Eta gaur egun arte, 1620 arte, 1200, 1500, hor daude konkista batzu. Mapa politikoa ikusi dugu aurrekoan, eta euskararen mapa bestaldean. Hangoien uarteak ikusita, ikusten dituzan goigoien bi uarte txikiak, horiek baskoien uarteak ziren erromatarrak etorri zinean erako. Euskaraz hitz egiten zen, ez dakit, baina baskoien lurraldea barimazan, segurazko baskoiek euskarak hitz egin zuten, garai horretan.
Garonatik barrura egiten dute eremu bat, eta euskararen murriztearen historiografia edo kronologia hori denetan ikusiko duzue uniformea dela. Hau da, egiten dira olako marratxo batzuk, zirkuluak, bat bestean, eta beti irudi hori da murriztenen irudia, ez. Eta ez da nik gehiegi ikertu dudalako esaten dudala, baino bai hartu erresumaren eraginez izan diran lurraldeak, eta hartu hizkuntzaren toponimiak eta noraino iristen diran, momento batean euskara murrizten dijoa eremu oso zabaletik, baina ojo, espansio politikoa dagoenean, hizkuntzaren espansioare badago. Beraz, mapa horiek ez daude ondo, berraztertu egin behar dira. Euskara batzutan murriztu indu geografikoki, baina politikoki Antso Hirugarrenaren garaian adibidez espansio bat gertatzen denean, hizkuntza ere erakunde politikoekin batera dijoa lurraldeak irabazten. Eta inoiz ez da hitz egiten hizkuntzaren, euskararen espansioaz, baina badago. Eta hau izango lirateke, gauza bera, konkistaren garapenean, euskararen lurraldea balimazan, euskara balimazan nazioa aldatzen junda. Euskararen eremua ere aldatzen jundalako. Eta gauza bera gertatzen da eragin politikoarekin. Eta hor dago konkista murriztapen grafikoki ikusteko, eta hor, bai, oraingo Nafarro garaia eta beren marka ikusten da, baina hor ez daude probintziak. Probintziak sortzen dira, konkistatu eta gero. Alegia, ez da Euskaldunon diseño propioa probintzietan banatzea gure lurraldea. Gure lurraldea probintzietan banatzen da, gaur ezagutzen ditugun Araba, Bizkaia eta probintzia horiek banatu dira, justu konkistatuak izan ondoren. Konkistatzaileak egindako lurraldearen diseinuan. Eta lurralde guztia konkistatu egin da. Ja ez gea gure habitat horren eragile, ja ez gea ez dugu guk erabakitzen, ez dugu guk kudeatzen, ez dugu guk hartatzen gure habitat. Ez dakagu horren eskumena. Konkistatzaileak gure habitataren parte bat Frantziak eta gure habitatek beste parte bat Kastiliak erabakitzen dute edo kontrolatzen dute, hartatzen dute Euskaldunon habitat hori. Baina bizirik gaude. Ez dago zalantzarik, hemen gaude. Asko ez, baina hemen gaude. Ze gertatzen da, ze pasatzen da. Konkistala ez dela izan erabatekoa. Lurraldea konkistatu zuten, horren gainean konkista violentoa eta hori dena naizena, baina konkistatu zuten, gure habitataren gainean beraiek agintzen dute, ez guk, baina hemen herri bat egon da hasieratik. Izarren hautza banatu zanetik. Eta zer gertatzen da konkistatu eta gero herri honekin? Gertatzen da herri indartsu bat garela. Indartsua. Eta herri indartsua garela demostratzeko dauzkagu foruak. Zer dira foruak? Foruak gauza asko dira. Foruak dira batetik, konkistatzaileekin egiten den hitzarmena, konpetentzian eta eskumenen banaketa egiteko. Beraz, Kastilak ez du berdin konsideratzen Bizkaia eta Guadalajara.
Bestela, Guadalajarak foru propioak izango luke, ez da? Eta precisamente Kastilak ez gaitu guri ematen foru batzuk, privilegio batzuk beraiek esaten dutenak, funtzionatzeko zea batzuk oso jatorra gehalako. Ez, ezin dute bestela lurraldea kontrolatu. Ezin dute herri hori kontrolatu, ez baldin bada pakto batetara, hitzarmen batetara iristen. Horrengatik existitzen du foruen kontzeptua. Baina foru mota asko daude, asko. Eta foruei orokorrean deitzen zaio lege, arau eta hitzarmenen zeabatik. Eta orduan, egon daitezke foruak konstituzioaren parekoak direnak. Hau da, herriak bere erakundeekin, beraien erreginakin egiten duten paktua. Konstituzioa hori da. Baina konstituzio hori bakarrik idatzita dago, 1237an Txanpaineko dinastia sartzen danean. Orduan idatzi egiten da. Baina horren idatzi aurretik gure foruak oitxurazkoan edo oitxuran konsuetudinario, ez golako zerbait da, gaztelaniaz. Orduan, oitxuratan oinarritutako foruak dira. Beraz, idatzi aurretik ere forua funtzionatzen zuten, ez da ez idatzitan eta konpilatuak egon. Eta herria eta bere monarkaren, bere erreginarekin zaukaten harremana, foruak arautzen zituzten. Konkistatu eta gero, konkistatu ez duten ez konkista hori arautzen da foruen bidez ere. Eta arautzen du probintziako eliteen indarra daukanean, paktatzen du edo hitzartzen du koroakin. Kanpoko koroa batekin, ez bere erregearekin. Hori Nafarroan bakarrik, oraingo Nafarro garaian eta beheran bakarrik gertatzen da. Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako foruak edo Lapurdikoak beste foru mota batzuk dira. Konkistatua horretik bakarra zan, foru bakarra zan, hitzezkoa lurralde guztian, eta konkistatuta gero, lurralde bakoitzeko eliteak paktatu egiten du nagusi berriarekin. Orduan, foru mota desberdina dira. Hoi ez da konstituzio bat euskaldunentzat. Bizkaiko foruak ez dira konstituzio gileak. Zer daukate amankomunean? Claro, esketenak zuzenbide perinarrea, hau da, oitxura komun batetik datozen forua dira, hitzarmena dira. Bai, azkar ez? Vale. Foruen sorrera dator, edo ezagutzen da, hiribilduei foruak ematen zaionean. Eta ze kuriosoa, hiribilduen foruak aztertzeko modu bat badago, ea nork ematen dion foru hori herriari. Hori da ikuspegi bat. Hau da, Logroñoko foruak, ez dakit konkretoki nork, Kastilako erregeak ematen badio, Kastilako forua da. Ez? Eta Donostikoa ere, Logroñotik balima dator, Logroñoko forua da. Badago beste azterketa modu bat egin beharrekoa. Eta da, hiri foru horiek baita kontrolaren eremutik kanpo daudenak, ze estiloko foruak diren. Ia foru mesetarioak diran, erantzuten dien Kastilla feudalak funtzionatzeko duen eredu bati, edo Pirineoan filosofia, ohitura eta izaera mantentzen duen foru bada, naiz eta Kastillak emandakoa izan. Zere Kastillak emandako foru hori da Pirinearra, bertakoek beraien ohiturak Pirinearrak direlako. Eta Albacetekoak ez. Norbaitek, igual pentsatzen du, hori gerra karlistak dira. Keba. A ber, Irujok esatezun, nola Orreagako bataila? Bai?
Horreaga balima da errolanen izenean balera hori, batalla hori, errolanen batalla zan? Ez. Ez, errolan zan general bat, ejerzito konkreto batena. Baina batalla hori da Errozabaleko batalla. Bizkaiko golkoa, Gaskuniako golkoak, Kantabriko golkoa, Golfo de Cantabria, Golfo de Gaskuña, Golfo de Bizkaia, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan bezala golfoa badaude. Baina zergaitik onartu behar dugu terminologia hori, zergaitik hartu behar dugu hori eta ez jatorrizkoa, Baskoniako golkoa. Hori, Baskoniako golkoa da. Guretzat. Ezin dugu onartu hori Bizkaiko golfoa izatea. Izendatzea horrekin, eta gure buruan oraindik hitz egiten aritzea iparraldea, hegoaldea, Baskoniako golkoa eta gerra karlistak. Garai hortako, edo gerra zibila. Ze gerra zibila? Gerra zibila ez izan zibilen artean zegoen gerra. Gehienez, gerra zibila izango zen, zibilak hiltzen zituztelako gerra. Baina hori da, 36ko gerra edo Frankoren estatu kolpea. Hauek gerra foralak dira. 1853koa eta 1860 bat, horiek foruan, defensan egiten diran gerran dira. Eta bi gerra horiek ere galdu egin ziren. Eta galtzeak ondorio batzuk izan du ditu. Herria horretzat. Eta zein ondorio nagusi? Bai, ez da? Azkena da. Ze ondorio nagusi? Mapa hau bastante zabaltzen ari da. Bastante zabaltzen. Gerra bat barima dago, suposatzen da, bi botereen arteko gerra bat dagoela. Hemen badago bat, esaten zaiona la España uniforme. Ez du hartzen Portugal, ez du hartzen Gibraltar, eta ez du hartzen Andorra. Baina ez du hartzen lau probintziak eta herrialde katalanarak. Zein da gatazka? Zein da gaur egun arte jarraitzen duen gatazka? Guzti honetan. Bai Espainiak alde batetik eta bai Frantziak bestaldetik, sortu nahi dutelako estadu uniforme bat. Eta badaude beste herrialde batzu, badago beste jende bat, estaduari buruzko beste kontzeptu bat daukana. Horregatik, 1852an mapa hau diseinatu zuen espainolak, Portugal estadu bada, hemen dago Espainia uniforme bat, hor dago Espainia foral bat, lau probintziak hartzen dituena, eta hemen dago la Espainia asimilada. Badago forala bere eskubia daukana, baina behin forua galtzen duzunean asimilazio prozeso batean sartzen zea. Gatazka dago uniformizazioaren alde batek, eta askatasunaren eta bere izarearen, bere oroimena eta bere kulturaren defendatzea nahi duen herriaren aldean. Bueno, honekin amaitzen dugu gaurko saioa, eta, bueno, orain bazkaria da, badakizue. Zein nahi duzu? Tarte bat, ja gaude, tiempo dezu. Nik hitzaizen badet lertu ingo naiz, osea, bueno, hilerriari buruz bitxikeria bakarrik aipatu nahi nuke. Eta esan nahi nuen, usurbilen, gure Jose Luis Zumeta, margolaria, artista, sensible daukizun hilerriakin, adibidez jarriko dut, bere aitari, guandala 45 urte, bere aita hilzenean, egin zion hilarri bat, oso polita, borobila,
ponenteak esan duen bezala. Etan jarrizun bereita angula errepatzitun. Hori ibaian, Aginagaldeko Usurbiliko auzo batean. Horrek esan nahi dut, gure Josu Irtumeta, Navarraldeko sustatzailea, Navarraldeko laguntzailea, ja garai hartan, 50 urte, zentzero eukizula jasotzeko Euskal Herrian zegoen ohitura hori. Eta Josu Irtumeta, aipatu duten ezkero, gogoratu gozin nahi dut, duela denbora gutxi bete zala, urte bete hil zala, eta gutxinez nire omenaldia gaina nioke, ondo esan dagoen agur eta gore, baina Josu Irtumetarentzako nire oroigarria. Eta azpimarratu hori, beraitari, hilarri oso politia intzion, zeramikakin, gauez, txalupa batean, angula garrapatzen, hilarria eta guzti zeruan. Oso politia. Ikusteko aukera baldin makazute, gomentzat dizuet. Usurrile. Lehenko usurriko, hilarri zarrean. Eta barkatu, nire hitzak. Barkatu edo txalotu, nire zutena, Sí, contestarte que no solo Azumeta, Basterrechea, Oteiza, Anchón Mendizábal, Chillida, otros muchos escultores vascos con relieve, con cultura y con entraña han trabajado la estela pues desde campos modernos, ¿no? Y le han dado un empujón también cultural desde sus campos. Azumeta uno de ellos. Bueno, como veis, hay un montón de temas que si nos ponemos a desarrollar tienen una riqueza, una amplitud y una profundidad enorme. Pero bueno, lo de hoy era dar una pista y decir, bueno, aquí está esta zona, queríamos trabajar los lugares de memoria de este eskualde y de alguna manera también vincularlos con todo el país. En definitiva, los lugares de memoria tienen eso, ¿no? O sea, no solo es que te vinculan con algo, sino que tienen una dimensión nacional. Es nuestro pueblo, es nuestra nación, es nuestra historia, nuestro pasado. De eso se trata, era lo que decíamos al principio, que queríamos contar nuestra historia. No la historia en abstracto, que normalmente siempre es de quien la escribe, o sea, del poder, sino la historia de la gente, que en este caso somos nosotros. Bueno, esan behar nuena, ya bazkaltzeko ordua dela, es la hora de comer. A las 4:30, lauterditan berriro etorriko gea, egingo dugu hemen dantzaldi bat, eta bueno, amaiera ondoren. Ordu bitartetan, gelditu gea bazkaltzeko, gelditzen zaretena, bi jatetxe daude, batzuk nerekin, eta beste batzuk hitz egin duzutena, Maixolekin. Digo que hemos quedado, los que nos quedamos a comer, a las 2:30 en dos jateches, unos venís conmigo, sobre todo los de la organización, y luego el resto con Maixol, los que habéis quedado con ella, para ir a Aritza, creo que vais a ir. Ez dakit, ez badago besterik, eskerrik asko denei, eskerrik asko Joseperi, eta arratsalde arte.